Bu öröbülge Александр Дмитриевич Филиппов атынан Коротоғу культура кинигер 6-ньы ыйын оһуқая ытылынна. 6-ньы ый Котой айы ыйын оһуқая олус бекке аста. Арас күрәхтерге кыттар оһуқажык кыттар быт Дарина Сафронова, Эрика Базюк, Тумус туттары чаппыт Катчана Семенова, ытыкка жағаспыт оһуқай үеләг әтәчите Прасковья Маскарова бүгүнгү күнмүтүн кергеттилер. Этини таһанан Василий Иванов оңорбут кырымпатынан Качананы кытта ойнон Жон Болконтотун тактылар. Бу маннык терәһилләр, ый айы булуктара онун күндү көрәтчилер бит, истәтчилер бит, бары көктөктүк келен кыттактары ден әйяка эренебет.